Sibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Igama lami ngiNdumisane MakaMdluli Sibongo. Ngingumfundisi la endaweni yaseGondweni ICBC. Libandla lethu sisakhe 2023. It was November. Saqala nje uqala umsebenzi kaNkulunkulu senda i-cell group. Kulesikhashana lesincane nje lesi sikhona la kulenza wethu yaseGondweni. Simbona uNkulunkulu endatha into letinengi. Uma sicala leli bandla lesibancane kakhulu. But now leli sondo sebanengi bantu nalethitulo besinato nje setincane. Esikhatsini lesiningi nje Sunday schools wethu so yabenda abo 40 sometimes 50 kuyashiyana ke emalanga. But ke mhlawumbe ngingaba nemthandazo nje bazwane manje sithandazise kiwo sithandazela ukuthi nabo babe basonzele phela enkonzweni. My name is Precious Gugudlamini. I'm a preschool teacher here at Gonveni CLC Preschool. I have a passion for helping the young minds. I have a passion for passing on knowledge to the young ones. Funa bakhule babe bafana labakahle. Ngifisa nje ukuthi baphumelele empilweni. Bazalwane ngingathanda ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela nisibambisa ngayo nemango wethu ke nendlela nakhona nawo losibambisa ngayo ikakhulu le ndlela nisupporta ngayo lokuthi nisupporte ngalokudla siyakhona ukuthi sinakekele abantu bethu lapha emakhaya. Siyabonga kakhulu bazalwane kusinakekela kangaka. uNkulunkulu lona emusa neluthando siyacela mane aqhubeke ananzisele lalapha nikuthatha khona egameni lika Jesu.